شنوندگان درود با هموطنان عزیزم. کمتر اگه اکرانش روشن‌تر کنم تا که خدمتش رو بینم. درود با هموطنان عزیزم که ما رو میبینن و پیگیری میکنن، دستگیری میکنن. من امیدوارم همه کسا خوب و صحت سلامت و سربلند هم باشه. دوستای عزیزم، حاضر عین حال گویم که رادیوی آزادی را تماشا کردم و چه خیلی که مشاهده شد و بگیم مادری عزیز، یعنی مادری و برادر شیرزاد جان، یعنی دلای جنوی که شدیم و عیناً در همین موضوع این بگاه گویم که در کانال ادوکات معظمه قادر و یک صحبت حقوقی می شود. من امروز پدیلیت کردگی هستم در همین کانالم. انا زیاده از قریب 1000 چند کس دیدگی است. انا امیدوارم که بگاه ما سر موضوع عیناً در همون کانال صحبت میکنیم و شما هم داخل میشین، دستگیری میکنین و فکر نظراتتون رو مینویسین. متاسفانه اینجا یک دردناک یک چیز هست. بعضن حالت ها ما وزیرها را تو پای میگیم، بعضن حالت ها وزیرها را ما گوساله میگیم. سر یک وزیر دیگر هم در اینجا ما گپ زدنی هستم. سر وزیری بگیم که کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان نوریدین سعید و عیناً حاضر همون هم تماشا کرده. واقعا هم بگیم که اگر همچه تاجیکستانی باشی در حیرت میمونی که چه خیلی همین خیلی یک گوساله تونست وزیر شید. از کجا کی را آورد، چه خیلی حکومت کجا را نگه داره. بعد از امام علی پوزیسیا را بگیم که تنقید میکنه که پوزیسیا شما مورا حکومت مونا تنقید میکنین، گپ میزنین. اصلا سوال با امام علی رحمان هم میوید که با ما رهبر تاجیکستان است. امام علی رحمان همین انسان چه خیلی هم قصول در سطح وزیر معارف کار کرد. با کدام دانش، با کدام عقل، با کدام سواد، با کدام مفکوره همین انسان همین قصول وزیر معارف کار کرد. پروست تجربه‌ورش همین است. اید یک صنف 5 گرفته وزیر معارف میموندیم، فکر کنم همون صنف 5 مفکوره و دانش یا که سخنرانیش یک کمی یک بگیم که با آدابتر بود. این گوساله صفت اکمه اینجا حجتی ندارم که شما در نشان بتم، برای که از همون تلفنی که نشان میتم از همون نوار کرده ایستادم. یک کامپیوتر در خانه موندگی است. این گوساله صفت میدونه چی میگه؟ میگه که اون چیزهایی که مناقشه میگه دولتی داره، اون چیزهایی که ضد دولتی است ما او را نشان نمیتیم. یعنی مسئله مرز این ضد دولتی بوده است. ما میگه مسئله مرز، مسئله بدخشان، واروق، خاروق یا را ما نشان نمیتیم، برای که این میگه چیزهای ضد دولتی است. و پدنالت این مشکلی همی دولت است. کدام ضد دولتی است؟ مرز این دولت نیست، این سرحدی دولت نیست. مرز با خدا کو دوید نمیدونم این چی خیلی اینمی خیلی گوساله وزیر است. اصلا از کجای خیلی گوساله ها را میورن در وزارت میمونن. میگه ما چیزایی که مرزی است ما را نشان نمیتیم، برای که مناقشه های مرزی، مناقشه های بدخشان اینا میگه زیدی چیزی دولتی هن، میگه ساختاری دولتی هن. و پدنالا دولت چی است میدونی خودت؟ مرز با کجا دخالت داره میدونی خودت؟ من نمیدونم، با خدا قسم است این خیل گوساله را کی میاره سر قدرت میمونه، کی در سطح وزیر میمونه. من همچو مخالف، همچو اپوزیسیا، همچو از حکومت طلب دارم میتاری وزیر دستروچ ندفع کنی، دستروچ نه وزیر دفع کنی. ما در ایتاری وزیر در کار نیست. یکی تا ایگه جنا قدرت بیک صبور
бегала пригала шумо ай киҷо шумо фикр намекунед ки ватана давлата тоҷик шани шарафи тоҷикистона шумо шарманда карда истодаин шумо ин чиза бор фикр намекунед ай вазиротон да як гусала хуб аст фарқи камиркорма ва фарқи алафа мефаҳма ки кадомиш алаф аст кадомиш камиркорма аст ин вазирои шумо намефаҳма ҳамун чиза ё намедонанд чӣ гуфта истоданд масъалаи марз зидди давлатӣ будааст давлат аз чӣ иборат аст агар марз надошта бошад чӣ хелера мо давлат мегем ман намедонам бова эмомали раҳмон та аслан ҳаме дар зиндагӣ телевизор тамошо мекунӣ ҳамин радиои озодиро як бор тамошо кӯ ҷонтагардам як бор ва бини вазирот чӣ кор кардестанд майли як ӯ телевизорҳои худат значит маълум будааст ки он чизе ки гусаласифати будана нишон намедодиянд инора барои ҳамун ман мегӯм ки журналисти ту пастаяна сурати тура мемонаву сурати рустама мемонаву сурати вазирота мемонаву худаш гап мезана вазири кора кард эмомалӣ кора кард кушоду гап зад дар суханрониш ҷаноби олӣ гуфт рустами эмомалӣ дар сухан значит шумо ҳамитари тупой будаенда шуморо просто аксотона мемона журналист айтани шумо гап мезана овози хитона намемона фақат ҳам раҳгардитона мемона қарсакзанитона мемона кунҷумонитона мемонаву журналист айтани шумо гап мезана ман нафаҳмидестам ки чӣ ба ин журналист айтани шумо кори кардаи шуморо гуфтаи шуморо и такроран тарҷума мекуна ира чӣ лозим боша мегуфтам да то ҳамин вақта савол медодам хай ҳамун худаш гап задааст та журналистӣ та бугӯ ки мисол фалони инсон омад дар фалон ҷо марҳамат чӣ корҳо анҷом дод як бор монем ки овози худша ин шумо чӣ баи радиои озодиро бад мебинед ин ҳамин будааст ки айтани шумо яъне кунои шуморо тоза намекунада ридагиҳои шуморо шумо рӯпӯш мекунед ку через журналисто ё ҳамин ошкор овозотона мемона худтон гап занед чӣ ҷавоб додагиен дар саволо агар ки ира журналист хитомта баъд орову торо мекуна иғвогару иғвоандезҳову дигар инсонҳое ки аз марзҳо истифода мебаранд то ки ошкор нашаванд ин чизҳо мо зидди ҳукумат худомон ҳал мекунем яъне ки дохили ҳукумат ино худошон баъд журналисти шумо баъд орову торо мекуна хушрӯ мекуна то ки барои мардум нишон додан находам хел гусалаҳо вазир бошанд наход як инсони тупое ки давлата намедона марз дар давлат чӣ дахолат дора намедона давлат дар марз чӣ дахолат дора намедона муноқишаи марзи давлатиро мега ки зидди давлатӣ наход ҳамин инсон вазири кумита ва радиои телевизиони тоҷикистон боша вазир боша наход ин ба фикрам ҳамун ҳудуди хонаи худшам намедона куҷош ба худаш дахолат дора куҷош чӣ кор мекунад чӣ гап аст дар хонаш ин ба фикрам хонаи худшам намедона масофаи ҳудуди участкаш чанд аст чӣ кор карда истодааст агар ҳамсояш биёя участкаша нимша бикаша бигира ба фикрам гудакоша мега хаб кунем ки муноқишаи байни оилавӣ мешава мон бигира мо ира ошкор намекунем дар кӯчо дар дигар ҷо находи чизе боша ки марз моли давлат бо марз вобастагӣ дора миллат кишта шида истодааст мурда шида истодааст дар хорух армия даромад кӯшт миллат шаҳрванди оддиро кӯшт бигӯен ки зидди давлатӣ аст давлат аст чӣ иборат аст дар ҳолати шаҳрванд миллат халқ набоша марз набоша халқ набоша пойтахт набоша вилоят набоша ин чӣ давлат аст шумо чира дар назар дорен гусаласифатон шумо давлат гуфта чира дар назар дорен хитон ман ба худо қасам ку ақлам намегирам ё баъзан ҳолатҳо мегум ё ман на самом деле ман дивинаем ҳамеё бисёр умни бадан мегум ё мегум ман ба ақл шидам дар назар ман хел метова намедонам як
یا خیلی وقت میگم که برام من پسیخبالینسا داخل من نشون بتم میگم اینه میارم میبینی که باخده دیووناگید میاده یک وزیر بخیزه یک گپای گپ زنه که یک کودک در کوچه و گپ نمیزنه کودک برین یا مولی کس برسین اونم خونه داره کودکش میخیزه که گپ میزنه میگه گوسفندی ما نرس برین به اجازه دای باغ یک کسان او 30 کیلومتر دور 20 کیلومتر برین یک باغش دا بدروین یگون درخت چه یگون میوه شا بچینین کودکش چی میگه میگه باغ موای که تو در اومدی اما وطنی ما را گرفته ایستادن این میگه که مناقشه زیدی دولتی میشوه دولت چی است اصلا خودش همون گوساله ده یک سوال بتین همون جرتیف ده همون گوساله ده یک سوال بتین که چی است خودش دولت از کجا گرفته استی کی ترا وزیر موندگی است چی خیل در او سطح رسیدی با کدام دانشت رسیدی با کدام مفکورت در او سطح رفتی رسیدی در اوجا در وزیری کی ترا برد اصلا چی خیلی رفتی اوجا پس از این معلوم میشود در تاجیکستان ما برای وزیر شدن نباید تو برای بخونی نباید تو جهان بینی داشته باشی نباید تو سخنرانی داشته باشی نباید تو یک انسانی با عقل باشی برعکس تو گوساله شدن در کار برای وزیر شدن استودنتو شما میخواین آینده وظیفه بگیرین کجا خوندستین چی با میرین در امریکا و مسکو میخونین خیال میکنین شما وزیر میشین در اونجا خیال میکنین شما یک وظیفه میگیرین در اونجا شما اشتباه کردستین برای در تاجیکستان رهبر شدن پیش از رهبر شدن پیش از وزیر شدن باید انسان اول گوساله شدنش در کار است انسان باید گاو شدنش در کار است که در تاجیکستان وظیفه بگیره منصبدار شوه کار کنه در سطح وزیر در سطح نمیدونم دیگراش مینیستر رئیس کلخوز رئیس سوخوز کار کردن باید انسان اول گوساله شدنش در کار است نه اینکه بسواد و تا امروز انسان از معارف از وزیر معارف با وزیر بگیم که رئیس کمیته تلویزیون گذاشت آمد این امام رحمان کی را سنجید که همین را سلامتیش یگان انسان سنجید که همین سلامت هست خودش همین میدونه وطن چی است میدونه اصلا مادر وطن سرزمین زبان فرهنگ مدنیت ای چی بدنش همین انسان میدونه خودش ولی اولین بار در همون سطح وزیری گذراندن تونم یه اینترویو دادگی بود گفت کار از چی سر میکنه گفت کار از شناسایی اما چه تا عروسی شناس میشه قطعی مردم تو باید هم قطعی شناس شه یا ایکی وزیاد که بگیرم کی را در کجا مانم کی را باید چه خیل کنم همین خیلی ایم تری سر میکنی پس اوستاف چی است اوستاف رادیو تلویزیون و غیره ها همچون وزیر باید شناس شوی با همون اوستاف اصلا که این وظیفه تو نیست در فرهنگ مدنیت یگان دخالت نداری یکی من حیرانم راستی دوستای عزیز اگر شما باز یگان چیز دیگه بدونین در کامنت بنویسین امیره واقعا که همه از دیو نه یا که ما دیو نشیدگیم همین مرز در دولت یگان دخالت داره نداره و گفته این نوردین سعید بگیریم میگه این زیدی دولتی است میگه این مناقشه مرزی را اگر ما نشان بدیم در تلویزیونها این زیدی دولتی است میگه مرز امروز زیدی دولت چیدگی است سرحد ما امروز زیدی دولت چیدگی است مناقشه سرحد ایو توینه درجه را باور که افلاطون دیوانه شده رفتگی است میفهمی نمیره ولی کجا رسه که رفته اونا بیچاره بچه را مادرش بگیرن برن در داخل با تکلیف نامه امنیت فیراد کنن بعد از رفتن بگن که این تروریست است توبه کن امروز زنکا تروریست شده هستند در تاجیکستان تروریست اون انسانی را میگه که یراق یا یگان چی را میگیره ترور میکنه یک جوره قتل میکنه کشتار میکنه زیان میرسونه این مادر یک انسانی که دکتر مدسسترا انسان تبابت میکنه چقدر انسان ها را اوکال دارو کدگی تبابت کدگی چقدر مادر ها را بچه ها را فرزند ها را
падарора ӯ кол кардагӣ таб шадидагӣ шаби ними шаб соат 1-2 шаб телефон шидагӣ хеста рафта ӯ кол кардагӣ инсонора ин модари на инами хизмата карда гаштагӣ имрӯз ҳамин модар террорист аст дар ҳукумати Тоҷикистон шумо представид мекунед имрӯз ба кадом чӣ бироварда истодан модар террорист аст статьяи террорист задагия чӣ террор кардааст ин модар мо намедонем ту гап задӣ ба фалони инсон бачаш хати гап намезана тра духтарат ё ки намедонам ба гуруҳи 24 бигем ки суҳбат кард дар барномааш ё ки намедонам бо ягон аъзои ӯра оилаш қатӣ шояд дугонаи пешина бошанд ино шояд 10 солаҳо пеш ино дугона бошанд хештабор бошанд шинос бошанд ту гап задӣ қатӣ ҳамача имрӯз мо мухолифем гуфта дига ҳамаи чӣ даст бикашем девнагиро дидестен ё ин ҳукумати мо чӣ девнагӣ дора мефаҳмед шумо ақлотон гирифтеста ягон чи амира инами саге ки як касал мегирад ку саги девна меган о мегад эҳтиёт ки саги фалони девна шидааст ҳамара мегаза айнан ҳами ҳукумати мо анаму саги девна шидааст ҳамара газидеста фарқ надора худи бегона дигарора зан аст кӯдак асту ё ақл надорам биган ки бес як чиз аст мухолифат меган дар сиёсат мухолиф аст фикрша гап зана вақто ту и дараҷаи нега омадаан расидагиян мефаҳме намира ва ту гусала бошӣ вазирӣ ту камтар ба ақл бошӣ террористӣ кадоме ки хондагӣ ба ақл аст кадоме ки фикри ақидаи худша озодона метавона ки ошкор куна гап зана баён куна сухан куна ӯ инсон террорист аст кадоми гусала аст ӯ вазир аст дар Тоҷикистон ихтиёр кунед хоб инсони басаводи ба ақли террористиро ба кала бигирем ё ки гусала будана вазир будана ба кала гирем ҳамн хисрбачаи Эмомалӣ дар як суханаш хуб гапи зур зад гуфт номард бошем зинда бошем анами калимаро ҳеҷ вақт фаромӯш накунед ин калима шиёри оила ҳаст номард бошему зинда бошем вақто ку ман нигоҳ карда хеле шарм доштам ака дигар моли маълиму маълимаҳое ки нау биромадагӣ намедонам тай арчаву тай дарахтода оли барои ӯам як видеои дига як абрашен дига карданӣ ҳастаму аммо уш бадтар не ки айнан ҳами вазир да ман ҳами рӯз ку бовар кунед ҳами тамошо када ку ҳам хандидам ҳам аламам кадааст кишташидани мардуми дохил изиди давлатӣ будааст мушкилии марз барои чӣ нишон наметан дар телевизорҳои Тоҷикистон барое ки изиди давлатӣ будааст давлат гуфта ё чиро дар назар дорад ман намедонам ки худи проблемаи давлат аст шаҳрванди давлат кишта шида истодааст мушкили давлат аст марзи давлат аст мега ино ҳамашон зидди давлатиян мо ира нишон наметем худтон бигирен дӯстои азизам хуб хушрӯ када қазоват кунед дигар фикр кунам ҳоҷияти дигар зиёд гуфтан нест аммо айнан дар бораи анамин модар анамин ҳодиса шумо хомӯш бошен ку рӯзе мешава худое накуна фарзандои шумо баъд аз 10 сол калон мешава баъд аз 5 сол 7 сол 10 сол кадометона фарзандотон баъди 3 сол 4 сол 17 18 сола мешава худое накуна ай даҳанаш дар ягон ҷо ягон гап биброя ӯра худчаку розус наметан ку мегреза мерава ҷавон аст баъд занотона мебара қатъи худотон тирма мекуна террорист гуфта барое ки бачат террорист гуфта имрӯз хомӯшии шумо ба инами рӯз меёра мерасона худтона меёра мерасона мора не худтона хомӯшии шумо худтона ба инами зулм меёра мерасона ҳамватанои азиз ин кори шӯхӣ нест хиёл накунед ки фарзанди шумо хомӯш места
او ترسی که شما داره خیال نکنه که او فرزندایی که امروز کلان شده ایستادن 10 سالن 8 سالن 12 سالن 5 سالن او را فکر نکنه که او مثل شما ترسانچک میشود. او روز میشوه میخیزه کو گپ میزنه. انا او روز امروز خاموشی کو مرا نبره گفته. انا او روز میبرند. او روز خواهی نخواهی دیگه ای پشتی بچت میبرند. امروزی که چخیلی که ما گپ زده ایستادیم که ای پشتی ما اونا مادرامونا برده ایستادن. امروز در شکارای زنا زدگیان اینا. نمیدونم. مگرم ما مجبوریم که امام علی را چشای قور بیاریم استخوانو شوه بگیم که تی چی باید تروریست زایدی چی باید جنایتکار زایدی گفته استخوانو یا چش مگرم محکم کنیم. دیگر علاج نیست. какой привет такой ответ گفتیم روسو. یگان گرم دیگه علاج نیست. فقط سوالی من با هم مردم میمونه که همه انسانایی که امروز با سر مادر و خواهر و کودک‌ها همین کارو کرده ایستادین شما تیار هستین که اوچای شما دا همین کارو شوه؟ شما تیار هستین؟ شما خودتون راضی هستین فردا بعد از شکستن حکومت اوچای شما را بیارن نمی جوانو اوچای شما را ایتن شما بیارن میدونم بعضیتون میگریزین نه که اوچاتون بیارن اینمی احوالا بکنن تروریست بزنن بگه چی با تروریست زایدی چی با حکومت قتل کرد دزدید بچت تروریست زایدی تیاره شما که با اوچای شما اینمی روزا بیا سرش ده شما تیارین که زناتون ده همی روز بیا سرش ده فرزندای شما ده تیار شما سوال شما بچهای اینمی ظالما تیارین که فردا اوچاتون اینمی کاری که اوتاتون کرده ایستادن سر این ملت اوچای شما را فردا اینمی کار کنن. یگان چیزی نیست که به جواب باشه در دنیا. عادی‌ترین چیز ببینه ابرد صداش میویه. دیده وقتی میزنی صداش میویه برگشته برگوشت. هر کاری که تو کردستی بدون که برگشته برت میویه. یگان چیزی نیست که تو بکنی و همین تا برو دیگه خاموش شوه. برای همه چیز حتی که عادی‌ترین صدا هست و او برمیگرده برگوشت و بدون که این چیزم برمیگرده بر سرت. اگر که تو تیار باشی اوچای تر همی روزا بتن خواهری تر همی روزا بیارن بتن ای که با دوینای میشه شاید دو روز من دیگه گارانتی دادن نمیتونم. من لیشنه در همین بچه گارانتی دادن نمیتونم که به قپا اوچای شما را چیکار کنه او روز گودک شما را به قپا چیکار کنه زنی شما را به قپا چیکار کنه که شما پروست تکو او روز دیگه گارانتی نیست در یگانتش. شما برای که خودتون سر کرده استین نمیکنه خودتون هم پا بوده داده استین نه که اگر همون روز شما تیار باشین این چیز ده شما هم مثل اینمی ما اینمی بچه طاقت کنین در او روز طاقت کنین. هر کاری عطوه دوره نه مثل اینمی صداش میویه بگوشد وقتی ای را زدی ای خودش نیویم که صداش میویه. ای را هیچ وقت فراموش نکنید. شما خیلی آدمای کم تر با عقل میشنیم با سواد میشنیم تر گوساله را وزیر نمیموندین نه که به هر حال وای بگه دوستای عزیزم عیناً در همین موضوع عیناً در گویم که معظم خان خودی رو در موضوع معرف علم یک برنامه تیار کرده است بود و یک چند چیزها بگیم که با من پرتفتگی بود تا که ما در برای او یگان چیزها بگیم نوشته تیار کنم مثال چیزهای میدونستگی ما کم بودی ها را و دینا زنگ زدم گفتن که حال معرف هم میکنیم اما در وصف در برای همین مادر باید یک برنامه داشته باشیم. اینا به حد یک مدت کوتاه سر کردن دینا شو سر کردن من پدیلیت کردم همون رکلامش موندن صورتشه دینا شو موندن و امروز برنامه دارن و حتما پدر جوت کنین یک زن هم باشه
мо ва шумо мардора ҳуқуқҳомона дифоъ карда истодааст. воқеан ҳам дифоъ карда истодааст нигоҳи ҳуқуқӣ. зан дар бадариро ба кала гирифт, чумошидана не. дар ҳамун ватан истода чумошидана ба кала нагирифт. барои ҳамун ин зана поддерживать кардан, дӯстои азиз. блек ҳам реклама кунем, бисёр блеки зурай. поддерживать кунем, дӯстои азиз. як таги блека бихарена, и энергия. энергиятона боло мекуна, ховтон намебара. ва бишинен бигем ки чира? ана тамошо кунед. навора, дастгирӣ кунед. ва ҳамаи шуморо қабул намекунам. ба ҳар ҳол фикр назартона фақат зери коммент бинависед. ман мутаассифона таҷрибаовараш як чиз аст ки ҳар як наворе мемоним 50,000, 70,000, 40,000 бинанда мегира, аммо бигем ки 1000 нафар коммент наменависад. дарднокш ҳами аст. барои чӣ? барое ки мардуми мо фикр карда наметонанд ва фикри худшона навишта наметонанд. қариб ба сатҳи анами вазири телевизион расида истоданда мардуми мо. ин қараки дигар бестан айнан ҳамаш вазир мешаванд тоҷикистониҳо. барое ки ҳам хеле дигар беақл мешаванд, мераванд. ози ҳамун сатҳ ҳамунҷа бурда истодааст да. кадоме ки дар ҳамун сатҳи беақлӣ расидагӣ аст, уже вазир аст. ҳоле ҳам мардуми мо барои чи вазир нашида истоданд? барое ки ҳоле ҳам кам тараки дигар мондагӣ аст да, худшона қабида истодиянд ки то ҳамун сатҳи бесаводӣ нараванд, нарасанд. дӯстои азизам, ҳамватанои бениҳоят гиромӣ, бисёр миннатдор ҳастам, поддерживать мекунед. ва вақтҳои охир 40,000, 50,000, 20,000 бинанда бигем зери навор коммент кардани шумо ҳамватанои азиз. ҳамин чизо аст ки илҳом мета барои инсон. ҳамин чиз аст ки мебинам мардум мега ки ҳамватанои мо воқеан як талабот доранд ва мехоҳанд ислоҳот бошад. ҳамин чизо барои мо як мотиватсия, як қувва метиҳад ки бозам мегем ки дар ҳақиқат дар ҳамин роҳ буданмон, хатар эҷод кардан дар ҷони худмон, зиндон шиданмон, кишта шиданмон барои мардум фоида биёра мегем. ва ин чизо барои мо нишон метиҳад ки шумо да як фоида оварда истодааст ки шумо бинандаатон, шумо нависандаҳотон, менавиштагитон ва ғайраҳотон бигем ки сатҳи боло меравад. албатта ки навори кунҷумбоние ки як тай дига аст ки ғавсакай артист, фақат гудакора артист тайёр кардани телефон. ӯ гуфт ки ӯ рӯз зайрам гуфт, ман ханда кардам, шиками худ ман нигоҳ кам, ӯра нигоҳ кам, гуфтам ки ҳардумон шикам качат кардестем ҷура гуфтам. бигем ки мутаассифона мо фақат рақси суруда бештар дил додагӣ ҳастем. аммо кунҷумбонӣ ва ҳамин чизо бисёри бад дода шидагӣ ҳастем. дӯстои азиз, ба кунҷумбонӣ, ба рақсу суруд, ба ин чизо ко обрӯи ту боло намешавад. ягон зиндагит хуб намешавад. фақат ғурур, номус, мардона будагӣ ту сатҳи, албатта санъат ҳам дар кор аст, фарҳанг ҳам дар кор аст. яъне ҳар як чиз меъёри худша бояд дошта бошад. худо нигаҳбон. бега вомехӯрем дар канали Муаззамахон Қодирова. кадоме подписатся накардем, подписатся кунед, дӯстои азиз. падилит накардагитон падилит кунед ва ин наворам падилит кунед. ҳамватанои азиз, бозам ба як фурсати хуб аз хона ба наворҳои бигем ки ҳамон вазиро баротон нишон дода боз гапошона коммент мекунем метем. саломат, сарбаланд ва хонаобод бошед. ҳама вақт худо куна ки наздикони мо, падар, модари мо дар сари мо амону сиҳат саломат бошанд дар бахти мо. хуб, дӯстои азизам, боз як чизи дигар аст ки ҳамин муҳоҷир вирус ҳам худо куна ки аз сари миллати тоҷик бигем ҳамчун коронавирус омадагӣ аст ки 30 сол аст. ҳамин вируси муҳоҷират ҳам аз сари мардуми тоҷик бардорава. дигар бигем ҳамирам антивирусша ёфта бизанем, ҳамин вируси муҳоҷират ҳам гум шава рава. то бигем ки боздид ҳамватанои азиз, барномаи салом, барномаи дуруд Тоҷикистон, аввал салом Тоҷикистон буд, оз тағйир додагӣ ҳастем, яъне ба тоҷикӣ навиштагӣ ҳастем. дуруд Тоҷикистон. дуруд ба ҳамаи шумо, дуруд ба хонадони шумо бод. дуруди худо ба яко яки шумо бод ҳамватанои азиз. саломат, сарбаланд бошед.